TCP, and we need the enforcement directorate, the government, all to be involved. Now, when this man was attacked, this gentleman, it seems that the phone call came from somebody called Digambar to this Delhi party, and then a phone call came from the Chief Minister. So my question to you, Chief Minister of Goa, Mr. Dr. Pramod Sawant, how did and why did this man receive a phone call in your name? He may be just throwing your name, using your name, I don't know. But you have to clarify to us that you are not involved here and that you are going to protect the rights of my sister who's standing here and her family and all the Goan fishermen who are living there. Mr. Digambar, if you are Mr. Digambar Kamath, my question to you is, how did you come to speak to this Mr. Gupta and Mr. Ajay on the phone? How did your name come up? How did it crop up when there was a fight going on, an altercation going on? You should have in fact called the police and told them take action. Do not allow our local people to be affected by this Gundaism. This is Gundaism. You come from Delhi and you come and attack my own people here in their own state and in their own homes. And a fisherman, we all live on the fish that they go and supply to us by fishing in the sea. Why are they made to suffer? I am asking all the organizations of the fishing, the Ramponkar Ekot and the Fish Workers Union, Mr. Olencio, all of y'all, I want to know why y'all are not here to support this family and all the fishermen in that ward. I don't care who compromises. I don't care who goes and takes money. I'm not concerned. I'm concerned about the law of the land. The CZMP says it is a fishing board. How did the GCZMA give permission? How did the TCP give permission? And how did the Panchayat give permission? By violating the rights of our fishermen, our traditional fishermen. I want these answers from all the authorities. We were not going to spare you. This is the beginning of a huge issue. All over Goa, our local Goans are suffering. Water. There is no water in our taps for the last 1 year. This party has illegally installed bore wells. Now they use the groundwater for their commercial construction. Who is going to penalize them? And who is going to tell us how much the groundwater has dipped because of the abuse of this groundwater? We want all these questions to be answered by the TCP Panchayat. TCP cannot wash its hands and say water and electricity is to be looked after by the Panchayat. Sorry, you are a planning authority. You are supposed to plan the holistic plan for the state of Goa. You cannot just go on converting lands and giving them away. Sorry, we are not going to accept this. Others, remove the word planning from your name and call yourself just a town and country department, because this planning does not augur well for the future of us Goans and the existing residents of Goa. Regarding cameras, Goa Tourism Development Corporation was invited by the village panchayat to explain the development plan on the Kolva beach that they are planning for Kolva. We had written letters to the panchayat that when they want to explain this plan, they have to bring the Goa Coastal Zone Management Authority, the TCP and the GTDC together to explain, because that area comes under the CRZ, and hence we need the GCZMA to first explain and then give us an opportunity to ask the questions that are required. Then after that the TCP has to talk, and lastly the GTDC who is developing this. So today, since the other authorities did not come, the Panchayat has decided to adjourn this and to invite the other authorities to come and then have a special Gram Sabha for that. Biodiversity Committee of the Village Panchayat of Kolva. आज जे हिंगा इन्सिडेंट जाला एक्चुअली काल जालो हांवें एक प्रपोजल घायलो रिगार्डिंग एक्सेस इशू, एंड दॅट इज पर्टेनिंग टू एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ आमगे भाव जो हातून
तेगे एडजॉयनींग प्रॉपर्टी हांवें एक व्हिडिओ केलोलो प्रोजेक्ट येता आमगे थर्ड वॉर्ड बागडे ताप्या 10 villas with 12 स्विमींग पूल तेगे प्रॉपर्टी एडजॉयनींग आहा ही इज अ ट्रेडिशनल फिशरमॅन आमी एक खोपन घेवपा नाय कॅशेच दिल्लीकार तुम दिल्लीसो येन तुमकां जाय तेश को आमगेले गांवां आमी होग रावपा नाय तुमकां हांव आदनी बराबर आहा आनी म्हजे बराबर आखो वाडोय आहा आदनी बराबर हांव जबो तेका ओळखो नोको बट आय नो हिम बाय फेस आमगे तितू इंटरेक्शनूय ना बट आमगे लोकां भायले कोण दिल्लीवाले येन जर तो तेका हात लायत इन फ्रंट ऑफ द पुलीस तुमकां हें वॉर्निंग दिल्लीकार SGAC consultancy private consultancy limited Delhi Noida Mr. Gupta and Sharma whoever you are you cannot touch our locals and you have done it and एजा मुखार आमचो इतले तुम कित कोताय ते तुम राती को येताय राती फोन मानते कापयताय रिसेंटली तेंगे घरा फ्युनरल आलोलो यू हॅव नो सेन्स आनी PI कित चोयता PI कित चोयता ते येताय आमगे ग्राउंड वॉटर आमगे बोरवेल माताय आमगे उदो होताय तुम जाय ते जावपा ना हिंगा दिस इज क्लियर वॉर्निंग टू दिल्ली बिल्डर्स तुमका हिंग जाय ते जावपा ना आप सुन लो ये गोवा हमारा गोवा का है तुम लोग दिल्ली में रहो इंडिया इज ऑल ब्रदर माय सिस्टर्स वी ऑल बिलीव दैट बट तुम लोग उधर से आके इधर तुमको जो चाहिए ऐसा नहीं होगा दिस विल नॉट हैपन SGAC consultancy private limited Noida I am giving you message you better watch out and आमगे दुसरे इशू आलोले रिगार्डिंग द कॅरिंग कॅपॅसिटी आणि विलेज पंचायतीन रेझोल्युशन केला टू अपॉइंट अ एजन्सी फॉर द कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑल्सो वी टूक रेझोल्युशन टू स्टॉप ऑल द स्विमिंग पूल्स इंडिव्हिज्युअल स्विमिंग पूल्स टू दीज बिल्डर्स यू आर कमिंग फॉर अ लीजर पर्पज हियर यू आर कमिंग फॉर अ सेकंड होम कॉन्सेप्ट आमकां लोकां उदो ना आमगे नोडा उदो येना आमगे आंट्या उदो सोड तुमकां आमी दिवपा नाय यू कम हियर यू एन्जॉय टुरिस्ट वॉट एवर यू गो बॅक वी आर नॉट एलिजिबल टू गिव यू वॉटर इन युअर स्विमिंग पूल येयले तेदोना पयलो ऑब्जेक्शन हाडपा हांव अबावट सात म्हयने पासून तेजे काबलीन घान 3 स्टॉप वर्क नोटीस घेयल्यो आनी ते मागीर हांवें तेको दिले आतां हे वाड्याचो पंच मिनीन फेर्नांदीस हो हुंया पयलो तेणें एक मिनट पयलो तेणें हे प्रोजेक्ट बंद करपाक कांय केलो ना ही हॅज गिवन रॉंग स्टेटमेंट की थोड्या लोकां तो जाय आसलो पूण म्हाका दिसना उंचाय लोकां तो प्रोजेक्ट जाय आसलो कोणा नाका आसलो आनी दुसरें म्हळ्यार तेणें आमकां लागून केन्नाय पंचायत आवाज वयर काडना ना म्हूण हुंय वयर काडना आनी बोलतें कोता दुसरें आनी वयल्यान तें मागीर एक्विजिशन घालप दुसऱ्यागे काम बंद दवरप आनी कितें करप हांव मागोता हे वाड्या पंचान आपल्यागे लोकां मदें सांगोंक जाय बेस्तो येयला आनी हे पंचायत कितें कितें उलयता हें जायना न्हू पंचायत इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस हांवें 3 नो हे स्टॉप वर्क नोटीस घेयल्यो आनी कितें केलें आनी मुगे वर्समान आय हॅव गिवन द फायल टू मिसेस जुडीथ हू इज मोर केपेबल दॅन मी आनी आमगे अरविंद मिस्किता तेकडेय दिला हें सगळे डॉक्युमेंट ही केम कलेक्टेड फ्रॉम मी आनी आज हें बंद जावपा जाय म्हळ्यार जावपा जाय अटॅक केलो मूड दाखयली त्या टायमार सगळीं गावली PI आसतो तें कितको रेज करपाक लागले वचन PI रिस्पॉन्सिबल आसतना एजाक तेका आडावपाक आनी PI कसले परमिशन आसतना ते पर्सनली थिंग आपोवपाक विदाउट एनी लेटर ही वॉजंट हॅविंग एनी लेटर PI थिंग प्रेझेंट जालो एक शॉर्ट मीटिंग गेली शॉर्ट मीटिंग अटॅक जालो मी दादाचे आज पर्यंत कितको करपाक जाता एशको आमी बोलवा सेफ आहा नो राइट सो हांव पंचायती हांव म्हणा की पंचायत हेल्प करना बट देर आर रियली सम मेंबर्स इन द पंचायत who's helping us but because them सगळे गोलमाल कोताय आय एम श्योर इज इट कोताय गोलमाल कोताय सो हांव मागोता पंचायती कडेन हेल्प करूं इश्यू रेज करपाक बोरवेल मारलो आहा आमगे बाटा बोरवेल मारलो आहा बील आमगे लो आहा 1,60,000 काम कोताय ते पयस आम हारी करपाचे हानी करपाचे नो राइट सो पंचायत प्लीज बी केअरफुल ऑफ दिस इफ कितें इश्यू रेज जालो हांव पंचायती सगळ्यांची कंप्लेंट घालतलें आय वोंट कीप क्वाइट बिकॉज इन केस मुगे धाडप की हा स्टील आय एम मेन्शनिंग देर आर सम पीपल इन द पंचायत हू आर हेल्पिंग अस व्हेरी वेल सगळे हेल्प कोण आहे म्हणून हांव कोताय बट भितर गोलमाली कोताय आनी 2 जाणां म्हणल्यार 10 जाणां मारून आहाय so I would love to tell the panchayat members please तुमगे गे आणि ती inspection हा
तेन्ना म्हाजी हाजीर जावय आनी डेल्लीकार सगळे आमकां भायर मारपाक गरज आहाय आमच्या नाकाय आमी गोंयांत जावन आमी कोलवा कित्याक कोलवा पाड म्हणून उडयला आनी डेल्लीकारांनी दादा स्विमींग पूल हाय कोण परमिशन दिला कोण थिंग जोरान नेटान काम चलत आमगे घरा मरण आहा कोण परमिशन दिता थिंग काम करपाक आं ऑफिशियल्स येयलोले सो लोकल्सांगे व्यूज आसलोले की CZMP ते तांकां पयचे TCP आनी GDC तेमगेन पोतून मिटींग कोच म्हूण सो ती आमी आतां तांकां लेटर धाड कन्सर्न डिपार्टमेंट ऑल 3 तेंगेन आमी मागीर नेक्स्ट मिटींग घेतली ग्रामसभा मे बी ऑन 8th आनी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स आसलोले इलेक्ट्रिसिटी लायट्स बिचीचेर सो ते आमी ऑलरेडी रिप्लेस केले आनी ओल्ड आहाय ते आमी डिस्कार्ड करतली आणि कॅमेरा इश्यू आशिल्लो कॅमेरा आमी ऑलरेडी फॉरवर्ड केला व्हिडिओ कितले कॅमेरा घालपाक गेले तुमी सगळे 72 72 या मागीर ते आमी डिवायड करतली इच वॉर्ड वायज आणि प्रॉब्लेम इश्यू ते आतां लोकल्सांनी रेज केला ते आमी वॉटर डिपार्टमेंटान धाड लेटर कोण प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक हें घेतली आणि कितें ओपोज केला स्विमींग पूल बी स्विमींग पूल बी दिसले म्हणून सांगितले तेमी बिफोर ऑब्टेनिंग NOCs टू द bungalows or even for the residential म्हणून सांगितले तेमी बिकॉज ऑफ द वॉटर स्कॅर्सिटी रिगार्डिंग स्पीड ब्रेकर regarding speed breakers we have sent already we took the resolution now in the Gram Sabha and we are going to send it to the department PWD पेंट बी ना म्हणून कितें केला न्ही इश्यू आयला होय ते सगळे आमी थिंग डिपार्टमेंटा धाड फोन घेतली बिफोर द Gram Sabha next Gram Sabha आणि जायती चोरी because of the cameras their main issue was that installation of cameras no so तेका लागून ते रॉबरीज बी प्लेस जाताय मग तेका लागून तेमी हें केलां आणि कितें इश्यू आहा की बोरवेल बी मारता म्हणून ते यात बोरवेल माताय मोठे कन्स्ट्रक्शन आहा ते कोताय थिंगा ते बोरवेल मारता सो ते आतां कितें म्हणटाय बिफोर इश्यूइंग अ लायसन्स ऑक्युपन्सी आमी पयले पंचायतीन इन्स्पेक्शन करून चोयचें आनी ते उपरांत तांकां ऑक्युपन्सी दिवची तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर